Watukufu wanzani wa hele daho la Tropique FM la Station du Soleil. Tosana salamu do za hanyu bismillahirrahmanirrahim. Ko zijo huja zijo kasirini. Ko zijo tsatsa ya studio kadhahir. Eze mikro za Tropique FM gazi pepe ya unu Hotel Retouch Moroni. Leo tarehe 26 ya Juin maha zihui zili na 24. Asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu si umwabianuke Tropique FM ngebirili yao ze janibu zonsi pia he hawa jimla ivumia haruma ensi walio haruma daula wa loki nyumene daula remlozi remlimaji ruhsa ya jiano ngowe haruma ze mimbar za hele daula Tropique FM oskwale weinu rionana na kadru mzima mwana mkomor ikao mulinako sujai fundi mingoni mwema fundi waisha isi wa Shakomor ikao emakatianu nguwakili ye parti apesi ya Mohamed Abdul Wahab ikawe charge ya he communication fundi watu mulinako sujai do ya hahe rimpari sanziani nasiga rimshukuriao na muhimida Mwenyezi Mungu ukaya harirenge leo renge rendezvous na sinae yaje yamwe haruma ze mimbar za hele daula Tropique FM ngasina mada mbili ijo uri hansi van imadai handani de hawa jimla ya he siasa ni maisha ya vumiao yensi ya Komor jo tekeleza imada abili ngarjo muzisa ye parti apesi ya Mohamed Abdul Wahab ikao haruma zehele zabira za heze voti za hora isi wa daula wahimilia ya mtukufu kandida mzee wa hatu bwana Abdul Saif waziri sabika yemade ya raru garjonjia haruma upande wa hele jera la hambu holiho weima na mhambu ya tekeleze SRC ya hambu ngionda hu yengebe waonda hu erikanda ngarendo na huvi ngasina dakika 20 maximum ili rinjar mpango wa hatu fundi watu professeur cadre mulinako sujai ikao hudhamini sho charge wa communication a parti apesi ya Mohamed Abdul Wahab rasalamu alaykum wa rahmatullahi rinjar mpango wa hatu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Komori wa ndani wa Komori mlomo nze tosana salamu timbesheyani zirangosi bitu fo skwale wenu ya hujili za hena mna kaundi hawasia sa ilomo tiju ukaye hawasia sa ilomo tiju ngionziro kia sautosha au kayari waswili haruma hawa ikao titwama ya mbahindwa hula titwama ya msomo titwama ya ununu titwama ya mbaba na mzazi na mwana sheha wange waswili ya hukaya gabobziro abango usukwale wenu sijaba nuro ni sehe namna kaunde habari ziliwa mwa zisiwa za Komor okay Komori kansi hazisiwa zine abonge amwa mjua wakangabwe sheiswa mzazi kaunde ngazija ngabwenzua nine mwali betina udwa za maore isiwa ikawo wananyasi wanzani wako uranza alikuwa huanza abonge ni wananyasi ikawo ndio amwema siwa ya Komori no bonze hawa ikawo ndo raigabiri banu hawangi onziro aukae hawa wahanu ikawo ndo ya waswili daraja ya hukaya mkomori ngujuzi so rangu jana hata leo yebanu daula ngenonda ye daula inganda yenga swandu hindi nizongo hizo ngari juzi sawo ye maisha wahanu ikawo ndo ya waswili aukaya keti na mlimaji katina twamaya keti na mlozi katina twamaya aukaye twamapia ikanti haruma omwenje gewasuli daraja kamlozi ngulo woye mfia hahe haja hai hanti ngunido mwenje yemfio lo yilatsiwa yoti twama ikao mkomori haka hui hanti rihanti twama ya hukaya mlimaji haka ulime lavania hahe ye para ye waha ye para ye ulinda bei ya lavani ye mlimaji ye lavani yolo homa maze chiranka abo etwama hatu ngionziro kesa hutosha yetu ameyabire mwana haka utolo areuze mazamba areu jaze zahabu za turahani na manga isoma ya jahunde hazi
wana wangu wa malahoni kabati hata mbato maya Allah abongezi ongozo zini wasujo sukwale wenu njenrongozo wanama mabani yangu ni mazuki wangu no anashe wangu ukaritizie ho soma sha bana daula ikaora iso daula ni serikali yensunda ibe mwana mkomori ajo uhisi kaye soma ngundo hazi yensunda ibe ka mwana mkomori ngena to maya ukaya hule mba indria hajola duani amini ukangujo itoa wakati lio yajai huze yensonane yarudi yapashie mwana mkomori kasina aminifu huo yejola duani ngupula hula hasiswa hula heziwa hula ta zinji ngariziwo nawo huko wenji ngwa honti malio malahoni ekawaishi akayale ungabo mnada uendewa hule zinu za huwa na nyao zinu ngoizo karichujilwa daula ya Komoro magari na magari nga honti wawe yabo hato mhula wa ukaya kaja dweduanewa wa buha wangu kaonda siwasi wa heda ula renderi hule magari hona nyasi wa hizamanga wabesho wananyao wabesho atata hao waje wafanye wadohunda nafasi ya huroha na hunjia wetembea wenda amaze ze hurujiza hao abongeze ngoizo bana journaliste monsieur le maire dokaya walanja nja ubesheda marhaba shaba no basando ni profite ni ubesheni marhaba ni tropique fo mwaka zenongozi kazi zinjia hapo zingamanya abongezi wa hitsi nja mwe disku chando honisa namna ikaude zenongo hili zibirao ukaya kotwa ya hondo usibuze ukanga mwasudi daraja ukanga mina mwanama ida para jumaje na mane homeki hamangonda hule mabubu beira mavanitio yaje huze ya ondemba riadi enswanyidi bahema na mawu hasaba edera loinu hare mapenalita zujana mango mitano homeki Allah akema bubu ya kahuroha 20 bandari swale yindi maana hizo ndo kaya yaja yabo usomba kasa njobiro hula yenda hula uje hata umhula utimura hija shinda to mabubu ya zonyo abwala hakika mkabati mjoko jana mbie ukaya mwana mkomori ngenda botapala abo hasa pare mali nguli homeki habngulindwa ni zena tija za ezila mali zilima jana mane ndo yapara ulindwa jana wa 20 za msaada ya vinenda luise homeki tosa na salamu do zahanyo ngarishiao mwananyasi fundi mzima mingoni mwe mafundi wa Komori kao mulina kosuja iwoyi hapo aho mjini singani hambu ikawo woyi politique yotini jeni nae politique yotini jeni nae ngunjio ngutsafiti na nayo kaharumwe marengwe haruma ya siasa haukaya uimbaba wa wana nguyeshifami woyi ngena zendongo za hahe za mji ikawizo pia fundi watu professor muli na kosujai nguziandika abo bazinu yambao bana ngazithibitishao rimwambie ni habade generic ko mwambianuka kozi johuja zijoka sirini kozi jo tsatsa ya sojo ka dhahir ze microza tropique FM ngazi PPA unu inate de la République Leo Karsida Tegasi le Moroni Ritage asihazi husi shwari hauhadile la dhumuri mikeni ze haki za ki binadamu utekeleza introduction njema haruma ukhayati wa Komor rangu ya jel rangu ya mlimaji rangu ya mloz pia wanadamu wananyaso habari za Komor ze siti bokosi ufanya hazibati manasinanyi sheni nyitu kufa habari za Komor na mrengo mpango unjeni na mkohu renga mtekeleze makalma ya he mtukufoi redele ngori hondo haruma zitabuzin ngori hui madhamana walio harume daula ukangwao mahaminji banu ngori hoye Mkomori usupize zitabuzinu ya tsohurongoa mana hinri ya tsohurongoa dhamana wede ujue mahala unji yao ngori hoye wa siasa ani daula gamri hoye daula au kanga mriho daula ukaya msunojwa hwenda huinji ila duani ya Komori na ngamizo maisha mwana Mkomori Allah kabatulindwa maesper kabatulindwa ma docteur kabatulindwa uwade ulo zero ndo wade ulo hola duani ya Moroni Allah au kaya zango wakati ila duani ya Moroni ya heza maisha ya biashara lazima bahima na Mkomori ya maisha maziro le gari hale yekali jola duani lo utolwa kamili haba harija kale de gari ngalibulao ulibiswa le kari twatu ya hol ambala ulibiswe muli next ulibiswa ye kushi
ulibiswa emba sukari ulibiswa mayonnaise eba mutari yabongo honti ukakweli le weye manga ulindo ya jaloze maudu juye wenda utu yabale 2000 euro ya hai yaje ya towe zindu elegarla ho la douane wana zindu alo bala jabalie umgorira minde kinondo kaosho na mwazedi neneze majulisi bahia la dakike maisha ka umazi halafu ngujo bala afanywa devi ngone silo na zingaraini wale mwana fei arola douane mayonnaise 1000 francs moutarde 2000 francs kartola bawa hada zinu zilo bala pia zilibisiwa sallu ala rasul sallu ala muhammad allahumma salli ala muhammad zinongo zongo zihakikisha amini zenongo ni saba wojizo ukaya zindu zilo gari ni zila pia doa zezin oi mayonnaise oi moutarde oi sukari oi la farine dola nazindu ananyasi hata shaula sha mwana bosho nguramuo ukaya shinde shaula na bali ya ndindise mwana wangu mwizi wa jiwe utu ndio korni nreje Faransa mwana ngulibise shaula sha mwana ngebe yele gari jelitono na ngebala ngondo libela kile rangu zimongo mira uje wende apese tijondo alibesi jinji ulibe hata uje ulibe zimajana maidi hola douane ya mranzi malal hakika zinungo izonga zitamisho mwana mkomori yabo halal hakika yeudo ulomonze de weshina yaondo ulohondani abo iwasule daraja kama mwana mkomori kasina wakati kangudo shinda basawe wako wariroshe yangu arifikiri hu watu sisi ngarisibano asibabundao shanga bo madimu kwa hola douane wamba kake maisha tindano ngaritu muhamani banu hata wala tinda skaneri iskaneri hata leo kartujo mwando kartujo mwiso hayo ebano sema lizinu ngazeno na hoheli upezo matso ao maana madimu kwa vumbwa wakanga hola douane inde daula inde daula madimu kwa inde daula shazema lizo hata basainu ye bidia komori inde ila wiyo ye mndohazi wa serikali mshahara daula huo ye waziri mshahara daula huo cha wonge na borenga ye doktori mshahara daula huo ye enseignant mshahara daula huo ye dokeri mshahara daula huo ye aniela douane hea chema esha mwana mkomori yatoba kibala babo rihezi wenso hole sho mshahara daula huo rizole bawa mshahara daula huo rihezi wenyama mshahara daula huo alafu ngarjuzi sawa ye baba nutikairi ye kayari choreje sontipa onze mamji batike duktera batike fundi rifanye mahamili mira rumoseri tisomise abantu ngo jofa badi no daraja bani waswili monsieur le maire go waswili sempese fo baba la ngo mshahara bahemba ndu bakini de matricule ne posto budgetaire ukakolo mndu azasika chabala ngoda honi usango tsorenga stilo anzi hondo huya hata mshahara ko tudiba hata yedene yo dukani yedene amamwe yedene ya hemaji yedene zeno ekolaji ya hemwa ala fuze AVC zijao komori mtsambe zilati tindeze bwaso zilati shaulari lao zilafikira Allah Jirani mana wono shabado mahamengo mila avese sati shahula la fuwa jora mi wanaweza ula mla washa tinde shahula manada mtu kanza fikire maisha hatubuhem na mus subhana wa ta'ala al-mashkurun tosa na salamu do zahani wa shizi mdunga wa matangazo ya hele daula Tropic FM simabani kaleo riparisa ani desenyi wenge za heze ankli za ho wanadamu na ijana shanga mshiao hena mnaika mana wimru analyze wimri kauzi tamwizo pia nguziyeshi abage gari mbushira oni khairi na salama na amani geranya hujumika tafsiri hindi harumazi tambu wastekeleza banu ukaya habalili wakatsuja hudai unuhara au hindi ukazinu pia karisina uhara wodo sibuzi shanga sina dini nyitukufu abeka gasina dini nyitukufu akaidi na Kiislamu yo dini ka heni mbingu birilwe mananya halafu ngwa irenga wenenda shwaba hawarumili yao ukaya mtu ujuhamwa wana Islamu kado wana besina ukairizingaro hedini ya hatu usikurujo huana deke dini hatu ndio menase ondo usikurujo huona rijusezo node na mabunchari shema esha yanu waikatilo madungwa johroha aikatilo madungwa johroha amungaba kartu shangaya nini maana ruto shangaya abonga bwalinda wakarangu bale opposition makandida ngwa monziani ngwa kwa tsuana karino wana akaya babiri enzizinji ngaborizora ziona ngaboizorambiwa noziroha nozitumbu mpaka abonge oyi ngusojoroha ngwesojo butasimishe kwa iwola isoheda ulabahiha ontukasuje mahale kaundo ya liyo akaya ngwesa anada muzisina muwako zao abo yo wasudi daraja hata Mwenyezi Mungu ayo huchibu
wanunga bo Mwenyezi Mungu akorijibulia timpaka ribale sula harudwa makanga rudora fumenya fulani anga rudo jau zemvuza hatu zo za halali pesa rato wa rasomiso wana hatu yo ya halali ye misomo wana hatu wakahuisoma waje wafanye ntinu yo misomo ya halali abo wana hatu walomo malahoni ngamu warungozo haku mtidekroaje mwende mbiri la peduza mwende mbiri Mediterane mwende mfobarini namba kibetino hatuna sinawo ngabutama mbabiyonga mwabona wakomoro hukaja ntirazi na wao waza kwa tirazi hoka urenge lisansi yaho we master yaho wamengondo wabire Itali angondo wabire Maroko au Tunisia upashe pushone wa emasha watekeleza gari yao naono gasibano namje msubire jera subiria ye katilo maudunga mjoka emashanga joka wa mtende mjangamiza ba mwenda huzimu abweto amaya heze famiza tu itsinzi la ilaha illa abonge kairi mje mwene izori wonao kamjo husu muli professeur watu muli na kosuja kutina tamaya ne daula ino arma gouvernement joko heya yemhu wa he daula joko heza gouvernement wansale banukaya ngaba jo badili ndongo zetabu wazo ni saba kama ndo daula kama ndo badili wala president kama kampani kaja tu programu je wala ya programu kaja tu programu ya azali wala rikaudunga mzongo zaye atoma continuité bas hala fuyo ensiangyo yabo yengeri balo hatandaho yende ya Romu yende iribalo na maka shabana karne kwa program hala funga boy kawa ngabwari biasa au kama chapare ala hakayo tinyangu bombaba mahamitano ya kutoka ya yenzi keja fanya ngo chota pale change mkinsha metro Mahmoud juza on sakari la tia hao shaila ila continuité sibuzi abu Mahmoud kajenda tor okazeno oze bijezi la zikaya wanwe bank mondial ila ndiyo uyo keja paroba dili wanwe batinda ila uyo wanwe bank islamic nda ila uyo abonge abo ekale oze nongo izo zija kara isi harenge ala mali wandu wala wakapreva yangwa zenzi zabira harumia abadi malaike sheki sai sinyo ke jure jedingoni wozinu sheki za sasa sinye wasakaulinda haja profite ze sheki zila ngumumio shiaba nu sisizo rilinda hari banada nguse serikali jana jao wananja ishanai hawala shakarje sheki serikali da nimsaidie ambao kaya risali na wane alafu abo sasa alange jao ibaba no joko jamba sina wao wanda wala wao gamzani maana mfikiri ama hariye kipu iganyewo iyo keshanjewa na mimi gamoniso mwanama muli ngeuje ujibu le swala linu ukaya rangu 2019 naam et parti serse ya hemu wa daula al-Ankid Uthman Azali naam wakomaronga tungo huwa chagua awede ujwamba kawi hauno ngamchelezo rangu 2019 naam rao rema gouverneri ngwatongo passe direct hata le 14 janvier 2024 rae iswa daula rema wende direct wede ujwamba ka zilandrabo haukwe yebano abasa rane jajibu yani ile kalima hilo kaye kwanzima yenda tanga nitambisha ujuzi ngamwisho ngotongo prepare baki bahenga mwishio ngo mwana nyangu mwambia haikuja renda matrenma amondo na twali amengo twali ndoko kwanzima ani amungo iliwo bamye kwanzima yefasiria saja uka hata examen ye kwanzima hata nyimba nongo mwana mkomori aliyo kwanzima ni termu ikaukaja parisha duniani haruma mashindano ya kisiasa haruma mashindano ya mpira heni competition duniani mduto hati kanga mjoshinda kwa mjoshindwa shayoto jihati za 90% ukajaye gwanzima njapasha itoko ngombe muhenda ula bankatuvotewa alafuza nongo nizi wasuli hijo na wasuli daraja kabaka bativoti abo muhenda ula katuvotiwa na boti na yewa yeye wala wa mshangiria wala mbia hindu noko gwanzima alafuri hiwono igwanzima irelwa alafu hata yabasa inuka tushinda rarambua yebanunge yegwanzima iwa wasulishanda hapa akayata ije wasulele rarulonyo inu yegwanzima ya hawo ekrizina ilawu yo izenongore zila wizo kama jabadili hata abonge abo mwana mkomori ngamwa haufu ya hegwanzima inu ewa ngasema hapo hegwanzima ukayaye abo kubaluka muhaida ula katuvote wararema gouverneur hosi bozi kama tivoti kama jabira vote haminya komori kama jabira voti ngabo kalima la shikomori amba mseto wabiri msheto alafu mseto huo utongeza ikawe hatima intellectual wa komori iwasudi daraja hini mrade kuraja hana nasiasa ani banu ho kweli ani yani risari njia hamwaida daira kartujwa roha hobo honi shaka watu mjoko usubuti amenge na wanadamu maudungu anilaje wa voti shek ekezi de yimu kutoja maka manata bana usina henda badari tusodobiwa mumirani mu malahoni yosali mtojorenga ye kwanzima
halafu zijarizono matu wabo zinatija za tolwa neseni nekuru zilandrabo pia alitikane matoma huru ulaushi ulaushi zenongo zila pia riziono zemiswala tele ama Facebook uribono hata rono magari ya bahizaze ze makiesi ya kaujamonzia niwe jazari wono sanende amwe mera ya fomboni waona meselo meri rone mwana mshe wasiko ongoju zenongo hizo pia riziono wadhi hamga kama jabira vote chekera isi hasa amarenge ayo karonjanda kinyume meselo meri iraisi haikuwa nekuru wagekuru hana kalima ambao rekuna no rekuru abo hizo hamba wamba ngawe na wadiwa ngele jeshi gwatangawa kwa tutanga wondo alwenene wondo alwenene ne jeshi la Komoro wondo alwenene mtu amerikanga bo jeshi lo maskini mtu amerikanga bo jeshi lo maskini mtu amine bahate wala rado mbaka porali haba san kabati kaporali watu alisasa chef kuhia waona kapiteni assistant chef kunoenda jeshini mtu kana watoto wa recruit wajuzi chamoto jonda ministry mili miraru uheya kangwani kwa ugano ili wasuli daraja ukakabati premier class na deuxième class aritore ngaboju kanojo yegwanzi mala frudo kana masudu aterne na nono ritori waraboju tosa na salamu do zahani wa shirizi mduga wa matangazo ya hele daula Tropic FM ngari mbushironi khairi na salama ngamonao ka uskole wenu anizanklinga zendao na uhia daraja kuzijo ujazjo kasirini kuzijo tataya sojo ka dhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe hao hunu hotel Rita Jamoron asi hazi hao husi shiwari hao wadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu ngasida sina professor Mulina ko sujai mo izo yaonao masula na timambiani watukufu nyuma ya banu ni mjoko hoya ka woi de charge wa communication ya he parti ya ambao APC ya Mohamed Abdul Wahab hafadhallah gouverneur mzaman ancien ministre mzaman ikaoskole wenu sidera mtaha ya jarongo harumaze mimbar za hele daula Tropic FM gamushawe tala haisatwa ya complètement harajisa emahalon tipi garenda haruma omva owabili mananyasi professeur Muli mana hindile chama la hanyu apesi la kahwenda la chague mdungane na kandida son excellence a Mohamed Zukiwatu waziri mzamani Abdou Saif mjua mana hindri yamrudi anda marhaba mimi monsieur le maire kwa maana Tropic FM dokaya wakati nauzi sara isi wangu kaya ibano makandida waja wa hutsa ezabari ndio amba ridunge Abdou Saif ama wende mfano nasi kabeka woi ni mfano nasi balaya hata ikarenda mwe marengwe mwangalia ufano na mdunge mrenda kantia mashairi karibu naye zoni Mohamed Abdul Wahab president wa hele chama Abdul Wahab anaambia ukamwe makandida woi ba Abdou Saif wende mfano nasi naam alafu riziono kaya Abdou Saif afanya kampani ikawe kampani yo mrambua ukaya karjaka na hindu rende hemindu rende remani mvua remani jua rende hatari wasuli shari amini kamrumdu haze ushindwa mbio kashindo akili hafu wasuli daraja hata wasuli ile rarulo nyonyo ukaya ima kandida la pia wene watanganya shawa hunduka idwanye Abdou Saif abo karjaka huona hiza hudunga Abdou Saif hodingoni abo ngai wasuli daraja yo ka hata ije wasuli lo karjaba Abdou Saif mngawonzi nafasi ngarilo kinyume naye ngasina sina Abdou Saif ganya toma ya sina toma ya Abdou Saif kaya ini ndongo yambao abwe apesi atu ngasoni ngoni mahino ndo ikao do wavoti e makandida wala wo WhatsApp ya fatahu ya raza ukaho sibuzi imbabina message na toni be ho wandu ikao do vote makandida wala naam wati se toma ya naam yone mbao hila Antoni waswili uke makandida wala wati se toma ya ni makandida hao ukawaritrahi kwa jawana washindwa ngombaondrabo ngamuamini ukaya bai kwa ngabajoko ha serikali kabanoko njia opposition haunga bajoko njia opposition shay umba hanwe makandida wala wazingarezi inu tabeka bai kwa mahamili mitanu mfukare shakabati wakatenga uzima enzilo na pouvoir ijo huwazi wamba bahana mkono kwa mkono Tihambia kanunti ya dala mazea, nunti ya mazarifu nunti ya Kiislamu, sikariwana hazonode. Amgoni kwa maranya tuamaya. Yes, tilo inu nefezi, ino bahanzo nuko soko henda. La ilaha illa. Amongenyu wa ruma, amini makandida la watano.
mwawavotia na mkodi ngoni mwao bao ezinu ngejo huruma za mvu irengeza mvu edeza mvu shanga boba hanuka ngejo hulala udongo ngejo ushindwa ngombo bangeta palao ira isinga ngongu jidai na undume na mvu na silaha na jau shema kandida wala ubahanu wa mpieje kabati mpuho barini nine mana hambia kasira dunga Abdul Seifu radunga Kiki radunga Burhani radunga Mwinyi radunga Salimu Kartina Tamajito Mwenye Baraka wapie makandida wala Kartina Majito au kari amini kwa wandu watu huzingara yezino mwono hena mnefesituri ya bira ukaya kabaja katabera murangola hayata ijosuli moroni mana silahi shaito kahamando do majilisi ni watu wawonezi na Kalashnikov hata opinion international zinongo zila waziona ziwashangaza ukaya mndu hobizani yo mndu rangwa rango pareni ukahombizani mndu ona rangwe saya weze waono senkuni uono wandu wede tengo linjia one ila defeti ila defeti wayo neteria moroni onja 11,000 wandu akonjia hamwe teria malusi sharinga wakana tsumu watwanza waje wanja shina sharu wandu aserse skilanga uwenjini hawa kana tsumu hawoche ge watu kana tumu hawoche wanda bala kwaja kana tumu narikubali ukazemaliza tolwa zina ndo ajala hao ira isaida ulakaja wasami batula mapesa wandu wala warenge wandu wajotere hula ira isaida ulakaja sami na wandu wangu wajonda kwajobira mahakama badili serikali wajonda mahakama yesisa milioni ya tolwa ifanye investiture ila raona ukakweli eterewa uneziriza kavidi hata mndo atoka kwanza uzise baba lola mnadini akadahoni hao bala ila investiture wakomori washanga mumgurenda tetelenje kalansiza au kaminja kauziwa na masula hokaya bala investiture ingefanyishi hao shanga ro upande huo deto ama nini kona nyasi wakomoro wavote makandida wala watano ukaimashisha hona dua ishilia mashisha bai ko ba ya serikali leo na amini uko banezi nu ya zingarwa izingarwa ubahanezi ni alembelewa ilembelewa sho walinda oribise mizinga wanozibona wakenga siwanga yele kwandu 20 ko mora boyetisa ikoza yondo abo watohelewa tudwanyisa nezentezi ndwa sanganya makala shanga samakala yenzi nungeta na strategy wandu waongo hawo wandu waongo hawo wastarabu wanhondani no walobonze tena botilibaza amkubali diaspora ya yatendona ne sadelari le diaspora ngefanyo hazi Jean Paul gam amini mwanyanya Raoul gam amino wandu wawe siasa ifanya uonzi Paul de la Pierre womze wa hangu ko hadisi na aliho uziwani wandu wango warambuo wandu wanga mwaduo ana radio zemedia zilo mwenzi ya Ulaya ukaya kwa susa hazinaye ukangwa zeno kwa zamba metre elarifu wafanya uhazi bonze gari wadungawo gari kubali uze haze elarifu wandu hewa zifanyao ukaya walembeza serikali ino shaiba kisha ukaya wewenji okwa tudunga media wewenji ngwadungo hari yo monziani shaidi mdu ya China ya kanzi ya ishile wandu walobonze ya ishile zenongolize nango aminu kaenzi inu ngwebilili juu yelewo ya maudu karitujua bano zino kweli bwana mwanyasi maana we mruwa communication ngemkinsha kanga sina mwa habanu yemu wa daula kajenda Faransa kajaonana na rais wa Faransa sibuzi zanongo hizo kweli kajaonana zanongo hizo kweli kajaonana na Macron hata leo hata ije wasule ngasina mwa kajaonana na sabulade mwananya mwananya manzani wahe mwananya manzani wa shamani ukiri wanu ukira tonduza mdu mjito afanya mfuma keka hubiri na bada mdu mjini huko mjini no fanya mfumo rao jakaviri oda honi amunga abo izongo za sibuzi okay hawa ido Faransa basainu karojo honja mwanza barza monza katili zare hansiba shama kurungwa lembele arhanazali ashaga bo ile kauja juzi abonge singo izozo tingo zilonyango ile kauja juzi chabala krize yono wakati ahoboju chabala krize ufanya mizisi taho huzimu alafu wakati ahoboju wakati mko hurambua abonge bale krizi we yanda hale baina hena ye abonge wasule daraja yo ya ukaya kartina karjanyesa wala karno paronyesa si wandu ikawo karjavotira iso heda ula woy rimile makandida hatu na sisi ngasidingoni mekandida hatu maudu batito haye ziabo mwa serse wardi wareje sikarja jarimie wizara
eka uo mwaka umlinda Abdul Seifu wazir mathalan hanjanu ma gouvernement ga ushirika kana unjia njasamba shawi ya mahadisi ewa ani Abdul Seifu ni ndongo yambao yehurudi hajashawiri wala ondwahi Abdul Seifu wote kahonjia chao kanotonjia chao ayo impossible impossible ye Abdul Seifu ngunjo na toma biani ukaya Abdul Seifu ngunjo ameda ula wae changu ngunjo na taila hualala amando wasamendo betsala mari wajuao wenda wewe mnibelele kwa bamantono ni rais wafario de mawaziri ayo tinde hedi kwa bala tuambia ukayemana kabunga Abdul Seifu wewe mfana nasi hapo siti wa mizi wa enzi tosa na salamu mwananyasi mulinga rendao ezedaka za tusa ngazenda una kule ngawena dakika 5 bas SRC ya hambu ngo iftafsiri namna jaharu mwezinu yeijao ne joko huja ewa pashi ya mbebe haunu pepo jaulo na hamba imana mimi jana taba zenongo izwana latijibabu anuzisazo ukaya SRC ya hambu nyengio daraja hindi banda mifunzi basi ya mjibu heki pedagogy universal de classe alafu ye fundi ikafanye premier trimestre abo deja hasara mbua ze niveau za nation alafu wanazioni lisangari wajua wa hondaze masio garenzua wanazioni wabaki hata validite ya homaha rije rwa redouble chaka no tamba karudo class ni utije bakutina niveau shabo si huwa garde hata e troisième trimestre ndo wakati niko kufanya conseil rijo wa passe no atupase basi minga mjoka ya harmwe hambu ye 20 do wapase ye mengo 8 wa eshuwe wa SRC wa hambu ye makadre hambu wa SRC 20 do hundo mayeni ye 80 wa eshuwe qalu inna lillahi halafu banda hapo ba eshuwe ya namna ikao kwa no redouble oi no ko bale ka inferieur kati monge bidu exclu abo ko triple no karto wao no karto wao yode daraja wa wasili halafu nga mulindo ukaya banda hapo jo wasile daraja ukaya wao ndo ajokoka kinyume mazali leo SRC hambu SRC hambu kama kini sujongo jo wahiro he haraka sujongo jo kabanu shanga aminu ka wasili December wandu wao ndo ajo waje wa hupare wao wambe kari kubalika ya yezila kejarifai yezila yombi halafu ndo wakati mimi njokoja ni hime ni dafie yezi wewe mimi wakati wandu wala wahimida yezile wo bahi wajo urengaze mikro mandeli nazirenga na betijao wondo wakati njo ujabangu ni hime ni shangirezi na mezi ndei ngihate SRC wananyuho wasingani mwapo mji mzima wajo kabatita mana kabatita mana oi hosi buzi ngabo mishahara kama nini wale amwe fonction publique ni mdu yule salaire ya hai halafu nga mahala ka intouchable we médecin we enseignant halafu la plupart hema cadre ya singa ni mafundi halafu mandu ema intouchable yo hawanziro mdu tola hazini fundi shazi zoni bazazi zatu shezi ezino kone hunda mana janda ino ko pianga sima fundi kwalu yewa wanga ngono direction nga Yengo nomba toma ya hindi. No kongo sona kando toto watasine libale lacre. De feuille blanche. Ni serse. Ni serse. Chao pia sito sela ekalamu. Pia sito wasuli mekina SMPC pour kaushe mafundali bwa. Nende rijundu bala pia. Nina plise shake. Shansuona mzima ikawo harante stilo. Ne lake husone stilo rouge bala si soma stilo rouge. Wanyo wasingani wa SS ngombo. Basi tina tamaya. Umharubati ulio ngombo. Umharubati ula pia zenongozila pia ntina tomaya. Allah. Ntina tomaya. Shanga hapo mwesemba za opportunity ikaongizo na ndo tobahizi wa hogarini ndo bunjilioni yoti nyangu. Nabeka. Wanu yoti nyangu kalewo lewo tibali wani nyafulani alafunga hapo ngamjobia za hogarini katipashia katikati. Tikaweda anibanu ngabwandu kawanza wajuse. Ngabusoni kausikari shetamana kakati shanga bwandu kauhanza wajuse ukaya mitibu ngana mina wazirinya fulani mitibu ngana mina nya fulani shaila twamaya ya ukaya lewe mwana da Mungu ndio maudi ya badili ya career kartu inu katwamaya mbabyo ntui sabuti woni sajana ukaze posto klezi lio mtsuje harmo e capitali ya hatu ikao ngasina mahamina ne banu yemhuwa he daula فخامة الرئيس كولونيل أزال عثمان ياليو يابو زو كازنا وديسيو بومو كازنا وديسيو يو atangara johenjeza oui atangara johenjeza waninde ya mwiso
awi ndezi banu mzili nde mfarilwa yafata banu kabati ufarizi banu mzili azali mfariani wakati utahufariza na mjoma ndehemindu na mjom nungevua na jua mwene wafarie shobandra wasuli banu inde verasha domba ila lisoli senka iwe kazali kamjenda mwenda hopani mwa hazani na mbari kamnuhunda mbahindu amonge abo yeni waulinda ya hose shanu na rambio yeni waulinda ende ya tekuvera na rambio ya jardine na rambio ondoka sheka ngamlinda wo mparwa manachele wakaye muwahe daula zorabo na Nur el-Fatihu wa sawa elewa yani waelewa kaya emakatiriza mbao yanu kwa tina bezwe au kaya yezinu na bakemvua na bekejua inde ya mwiso bano hasa harumu ngasina takriban rangu ya kanti le 26 me hata ije hondre hawa watukufu anzani mdunga yema tangazo yabo kolonel Azal Asman ngena mahamine na mezi 10 no mwijade yabaki iyo katufaria iyo kana ufaria ala funga bwandu sino si wa hambu sino nyezi kairenge mtamrangaria haba hamwe shelo kate hatuicho huja baka mjeri rumena kwa bogo johurongolea banu shayi numtikane to amaya ngo mungu wa mungu johurongolea banu kaya control zinu mana mimi mdoka kama na ukaserse siwamba kaka ro asudi Desemba wandu wala wao wado hupara waje wahambe kaya ze habari mesolo metropike FM ngaratori fanye mpango au kayezila karija hunda mana bako wakati ungarto warenga hemi hono Allah garto hala hinna mje kamti dekuraje he samina tana namje baya hatunge jo huja au kama mkadiji satomaya bandizana ni mamaskini bandizana ni watu tusoma no tasiri soma taka sina diploma alhamdulillah banunga bosi wandi kawatari dona karobo basanga sina peranza na ufazikoi na kanduza hami abo karno shangaya ukajoni badia mekaya mwana wetu mbalaje umike mladimili dami e babol ni bawa samili tonde na hindu mjoko ni badimili ndende hindu oye sindami sindami e kakutuni be habo mabani hangu wendawo abo kairi nchobaki ne mbasaleria hangu shauti jeti hufaria na utona makaya ngaro mbeni Raisi nguswali wa mitami huli mabisi Raisi ngono na ufumbuni mabisi ayi kareka uswalo hanyu na utoto wa mabisi utona usano hata na kuzinga banu wedao tondeze habari wa komo watu kufanzaji marhaba menji professeur Molina ko sujai kao simwambiani kao woi de charde wa communication wa parti APC ya Mohamed Abdul Wahab ngamundi ko dakanzima ulahe wa Komor zenya suya ribaye ompago hatu zenya suya tisi ndi wa Komor ndo kaya ritise twamaya lentia hatu na hambio wana hatu wa madeni na zonisa metudia mlomonze ukana msome hususan lezi hazi za mihono ukaya ze droit sango ngasana ze diplome za droit sango inga zendono pepe ya homasiwani ze doctoranga zirejeyu sha daraja dio kati wa basaino ni sa mambo ya todora manga ta technicien Senegal na msome electricité wana mamlomonze kartito amaino wakati ambola bajo umini ha shombo la duani ido amailingike tushinda juse kontineri ngabalindo awumbi arengwa bushini na msomeze hazizo wana wakomora awonge wana wakomori mlemonze na msomeze haziza mihono mje bayensi inu inu hatu yensi inu ngejoba sauha ritien warisa watenshinai rieshinai wana hatu waje washinai shao yeshindwa hatu ni kamsomo akaona nyasa diaspora kwa turidi wasa wajoriwe shaze mali wajobala waje ye kensi ilamu ne wajola mwayensi dasi nanyi wakati jofanya kono kwa mkono rihezenti nubochu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.